वसीम भाई तुम्हारे लिए कुछ आया है कुरियर से, शायद तुम्हारे सब्सक्राइबर ने भेजा हो। क्या हो सकता है? कई है कारण में મને બતાડ કોણ યાર દીદી પણ યાર ઘણું બડું મોટું ખોખું યાર એ તો અસુ કોણ દઈ શકે યાર અજા સબસ્ક્રાઇબર ક્યાં આપણે યાર ટોસ્ટ ટોસ્ટ તો કોને ની માહિતી મને અસુ લાગી રહ્યો હવે તો હું ખાઈ લઉં હા ખોલી દેખો તમે બોલો લે મન ખોલા દે કઈ क्या યાર खोलूं અરે હું ખોલું આઈ દે अरे मैं खोलूं हट હું ખોલું આઈ દે અરે આઈ દે હું ખોલું આઈ દે યાર અરે આયો કઈ આયો ને લડી યાર ખોલવાનું अरे यार मुंह खोलवा के आ रही है क्या बात है तो चुप मुंह खोलूं हैं હાલો मुंह खोलूं देखा से कहिए अरे सऊदी रा बिस्कुट रहेगा यार देखो कई लिख रहे हैं इन मत दीजो મન અરે યાર આપણે તો વાંટ લાંગ ये આપણે કોઈ મુંह કારી હે કઈ યાર મેં અસુ જો તું લઈ લેગા तुमने क्या नहीं दिया उसे खोलो खोलो फाड़ा कौन काची होते हैं अरे कहीं होना ओ बाप मोबाइल दे दो रियलमी अरे ओ भाई कौन को यार आई दो ए हट अरे भाई रे आज मोबाइल आई गयो ले तो कोई मोबाइल नेट नहीं दे यार तू आई आई चलो कौन लेगा दो में दे मुंह मेरा मुला हुआ है तो अरे काट दे अरे मंदा दे कोई लगा ए सिटा नेनो सुको करे ने नहीं सलाह काम करो लड़ो मत दो सलाह मोबाइल तो मुंह तंग अरे नहीं आया सलाह था खराब कर दे उबा वो पहला दो दो मन दे जो मन तो फटाफट यार दो 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 यार खाए दो मन दो वादे खागा केरी नहीं जांबू क्या जाम क्या सही ध्यान थी Music